Cuma nyanjung-nyanjung tapi nggak punya nomornya. Gimana rasanya? Cuma lihat di TikTok tapi nggak lihat statusnya. Gimana rasanya? Cuma punya TikToknya nggak punya nomornya. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Halo cantik aku Borjo. Halo ya sing Miki gimana sih? Nggak ngerti. Gimana rasanya cuma nonton TikTok tapi nggak bisa nonton statusnya? Gimana rasanya nggak bisa video callan cuma nonton live-nya? Gimana rasanya? Hop hop. Hop hop. Wis lah. Bye bye. Menang BL. Oh cuma mancing. Mancing, udah mancing iwak ya. Mancing menungsa. Maknya kemana dek? Udah tidur. Wis kayaknya wis garap mudun malah dadi ora sudah mudun. Love you L. Kamu kalau udah tengah malam kok rada-rada ya L. Iya ini rada-rada sengklek emang. Nggak cuma rada-rada tapi wis kebangetan deh gue. Jadi aku tuh nggak cuma rada-rada tapi kebangetan banget deh gue. Wis mandan sengklek kayak kebangetan orang cuma rada-rada guys. Mau nggak L jadi bocokku? Bapakku wis balik urung bumeng di mesti alumni Purnomo L kok. Ngayal dracin lagi dong L. Kayak aja main anak epic nang dia Mbak L, PKU PK karo siapa maksudnya? L jangan apa ya sih orang yang jaluk bapaknya lagi ngulit random mesti. Iya kok aja main udah balik-balik aduh ke periben. Bismillah guys. Bye bye. Terima kasih guys. Terima kasih. Main tukaran. Rambutku kan dari temen ya. Mama kan diusir. Lah nyong bebel anak mama kan turun kene nguruk, kan tukang nguruk. El takoni mama kan butuh mantu elek-elekan apa ora? Butuh mantu sing sugi-sugian. Guys PK guys. PK. Lampung Elsa. Halo Lampung. Halo Lampung, urung turu El, urung. Di jeruk iki diundang. Mbak enggak malmingan karo sapa? Malmingan karo netek wedhus apa nyong ora ndek pacar, ora ndek sapa nyong malmingan karo sapa malam minggu nyong ora ndek pacar. Ora ndek sapa-sapa. Bu malam minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo itu tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Esok dina minggu paling nyong garep jogging. Yang golet lah El. Ora garep golet nyong, trauma golet cowok lah. Anjay trauma. Kayaknya lagi pada live coy, lagi pada match KB. Malmil karo mamake lah padu bapak temen. Mamake kayak garep malmil karo bapake njaluk coklat. Melas temen L. Ya ora melas lah, ora duwe pacar ora marek ra mati. Ora melas guys. Aja dimelasi. Perpapa aja dimelasi. Melasi gue emang wong sing pada pacaran tapi njaluk duit wong tua, nambah gue dimelasi. Pacaran, gue kencan jadi duit wong tua. Ya, L nyong pengen dolan rono. Yang ini, ayo temen L, masya Allah. Rambutku ngandeli anjay, biasanya rambutku tipis gitu nih kandel temen ya. Kepang maning, iya lanjut kepang mau pakai mak. Mau pakai sobre, mak. Oke, tolong. Kok guys, nyong ngarep jaluk kepang mau pakai. Mak. Hah? Ngapura kamben? Sumu harus Kepang. Kepang na rambutku. Sige, guys, nyorot di kepang rambutnya. Lah sapi kapi gue dekepang. Enak ning sor. Rambutku gatel, coy. Kepang sisi ya, kepang aja tapi sisi tengah. Kosit, Mak. Ini sing ngajak. Pokoknya unek turun. Lah, kowe ben turu ngorok gitu. Ya ora nyunek turu ra ngorok. Lah nek ora ngomong nek krungu. Ya krungu. Sing krungu ke tanggane. Ya ora nek turu ra ngorok. Ngorok madoni. Mama kan nek ngorok lah seru banget jok kamarku. Ya kowe iya, tapi ora, ya turu ra ngorok.
ndarani. Ora tahu krungu kan memakai nyong jiji temen lah. Lah tahu, tapi Ora. baik. Ora nyong ora tau ngorok. Ih Mas Bima, thank you Mas Bima. Iha. Nyong ora tau ngorok sama sekali. Turu ngoroknya mah jero-jero bae turu ngorok. Ya wajar tapi berisiki ngoleh ngorok gue aja keseron. Kuat arep ngorok ya, ora ngerti. Ih nyong kerasa, Mak. Ya ora lah, ana mau. Ih Seno, thank you Seno. Iha. Ya nyong kerasa, nek nyong ngorok kerasa, mau nyong krungu suara mau ngorok be. Nyong tangi apa mending krungu suara aku ngorok Mau dewe. malah ngeron dengan babi. Lah, ae betul ngene darani sampean ora apa. Nek kamu ngorok dewek ngorok dewek sing kerutang enggak. Mama kan seru banget ya Pak nek ngorok ya Pak. Iya ada babi lah ngomong lah. Krungu. Bapaknya bel ngoroknya seru banget bel. Bisa madani, jajan darani orang ngorok mbok. Terus yang kono tuh jual, apa ini bedok langsung makan terus ngorok kok. Nah, bapaknya banget ngerti bapaknya. Jane bubuh ya Pak turunan jajaran mamake ya. Bong, Lah begaringana tuh waringana. Nyoba ra njaluk turunan jajarku sampai sing kongkon. mau belangu. Sembarangan. Waduh karo sabun bangku mambulangu. Mangular rangon apa aku dari mambulangu? Mambulangu. Apa mamake mambulangu ya Pak? Dari bojok kowe. Ora kena ngomong kayak gue. Ini kenapa? Lah nyatane ya Pak. Mau nyatane mambulangu ya. Nah kowe sampe ngomong anu Kenapa tuh ngomongnya kayak apa? Ngomong orang terima kayak gue. Lah sampe orang temenan ngomong. Mamake gue ora gelem kalah. Ya ora. Makasih Mas Bio ya kan. Diomong aja dong wis kesu ya, apa mending diomong kayak bapake. Terus ngarani mambulangu. Lah mau bapaknya sih ngambung ya Pak. Ada mau bapaknya diambung Bu. Lah bapakmu asal nyem. Mau bapaknya sing turun nang dijerek, jerene mambulangu kayak ular rangon. Lanjut El ceritane. Oh ya sing gue cerita. Ya intinya nyong gue aslinya orang cerewet ki ngono ya angger misal nyong cerewet kayak nyong ketemu wong tapi nyong cerewet mong wong berarti kayak nyong jane ya bocah wadon gue bisa ditebak ngawur sing duwe perasaan mong wong apa ora ya misal dewek isin ya mau lanang kayak isin-isinan lah intinya nek ketemu wong isin bingung kayak celengar. Nah berarti itu ada perasaan misalnya wadon kayak gue tapi yang dewek orang isin ya gue kayak nyerocos nek ketemu berarti makanya gue bocah lanang ketemu bocah wadon gue dititani misal ketemu bocah wadon tapi bocah wadonnya gue isin kayak celengar apa dibayar apa gue terserah atau pokoknya isin ya gue bocah wadonnya gue berarti bocah wadonnya demen tapi nek misal bocah wadonnya kayak mas tukang cilok lah kita tukang mie ayam kayak ngobrol baik kayak gue terus ngomongnya pernah pokoknya diajak ngobrol apa disengi pokoknya ora isin lah gue ora isin mau wadone ora isin juga kayak jaluk cilok jaluk mie ayam gue berarti ora demen pokoknya gue titeni gue nggak bocah lanang ya itu buat bocah lanang diajari karo cah jomblo kayak jomblo berpengalaman nyong maksud L ya kan Arisu pernah tahu diunggahna sering ngekip Arisu pernah orang gelem munggah maksudnya orang pernah ngundang nyokon munggah maksudnya orang tahu munggah siap Gus. Jadi nggak pesana gue dititani misalkan apa sih jenengannya nek awal ketemu double date udah double date apa sih nek awal ketemu apa jenengannya date apa itu lah first date apa sih awal ketemu apa jenengnya guys pertama ketemu first date ya first date kan awal first date gue nggak bocah lanang gue dititani bocah wedon gue isinan apa ora kemerepek apa ora nek misal bocah wedonnya kayak isinan nek diomong apa-apa terserah terus orang pernah jaluk apa-apa gue berarti bocah wadane gue ya ana lah ya perasaan isin salting dan seneng kayak gue tapi nek bocah wedone kayak apa mending nek bocah wedon sing tiba-tiba jaluk balik bae gue wis fix kayak kudu ngomah bocah lanangnya kudu sadar diri nek misal lembe nyanyi bocah wedon tapi jaluk balik bae biasanya ya kayak apa ya Mbak Elsa isinan apa isinan banget cocoknya dari bocah kelor kamu mirip iparku yang ganjen sama suamiku astagfirullah jaluk balian aku berarti sih lah jarang yang lanang orang royal dibuang mbak lambu lah mumet lah aja bahas kayak gue lah wonyongnya bejomblo malah bahas kayak gue Kacang-kacang orang gua. Wong rupit yang nang pinggir, nang tengah ora. Terus segini kayak segini naik gang.
Nek nyong kene ngerti nek anak bocah mesti petang keringan ora sikile metang-tang. Sampeyan sing golek mepet ngulon ngerti. Sampeyan ngerti saya ngomong. Ya kalian kan anak putune ora kena pada banang pada Lah kan kelingan sikilku, lah sampeyan kucluk kok sing ngomong. Mau kelingan sikilku ya sing ora kena kae. Ora kaya sikilku. Apa saya kuat apes berarti. Apes bocah ini sampeyan marak napes. Sampeyan ku dadi wong marak napes tok ngerti. Kita juga karo nyong Karo sapa? Karo sapa? Yo wis karo paman yo meneng bor sang omahe. Iki masalah itu Ya omah. Karena mau wedok nang apa-apa kowe apaan kepetak ora apa-apa takoni ora malah tinggal lunga. Malah tinggal mendem. Malah tinggal mendem. Apa yo karo mesti yo kowe nunggu di kowe begitu main coba ngomong kena. Bebek ro kena. Itu bayan Oke, mama kayak Masa nebek bener aku cuma nebek mendem sisang. ploknya Kayak kayak men gue. beda men gablang orang-orang dibilang sedih. Ora mikir nyong sing sikile lara. Lu pikir aku mau lacet yo orang mikir lu lacet tok. Kok dijahit betel lu ngomong lecet tok. mau apa banget gede sumpah nyoba ora wani ndeleng guys pas lagi di nang UGD. Mlebu UGD mau mama ke ujar. Sembarang. Jam aku bisa ngomong. Ya mau nek ora tak jujug nang nyong jal. Bapaknya malah minggat. Aku kan sisa mlaku isa ngomong ora perlu diurusi, ora perlu ditakoni apa. Sisa mlaku isa ngomong. Sampeyan nek anu lara sepira ora bereyang, ngereng-ngereng jauh dirumati. Lah, mang gua karena dijaluk ke sampean sing mati. Ini seru banget ya. Kan gue ngomong. Jaman. Keso. Aja ngomong aja gue. Aja ngomong dia kepriwe. Aja ngomong aja gue mak seru banget ya Rinto. Mana wong lara. Masih ngomongin. Ala doa. Wong ana wong lara. Seru banget, Rin. Ora. Seru banget ngomong aja guys. Lah wong lara kuwi harusnya diperhatikan nak. Dadine ya mama ora keso. Ya aja ngomong aja gue aja mati-mati Alah, ya, kok mbok memang. mati. Lampu sing mati disimpen sampah tapi kena dijaluk kaya jamur. Bapak pae lah. Biasanya duduknya biasanya sih dong anak pada gesek. Ora ngerti lah doa. Terserah Gusti Allah sing ngarep apa urip. Mamaku kan lagi kesuk-kesuk wis kat mau guys. Kat mau wis nyumpah-nyumpahi bapaknya bae kawit mau. Bapakku disumpahi bae kat mau ke wis. Mama kayak goblok kel. Mama kayak ku kepene takoni mbok wong sikile lara. Bepak. Berarti mamaku gue pengen Lah diperhatiin. bapakmu nek mumet saipet nguntal obat bae ora iso jo dewek. Ngene jono wedang. Kowe jono obat. Ben anyuk sandingi. Saya sing lara dijorna ora ditakoni. Kowe wong kowe apa ora gelani lah. Berarti mamaku pengen diperhatiin. Ya iya wong aku ben merhatik nak. Ari bapakku ben merhatik nak. Kasih indah. Mana gue nyora kalau selingkuh tetap video bojone tetap kowe. Lah masalah selingkuh sih ya wong ora ada duit lah. Makasih Rizka. Masalah selingkuh wong ora ada duit. Siapa sing lebih selingkuh karo wong ora ada duit? Nang apa El? Geranu miki tes rempet guys. Sikile di dalam. Miki tes dijahit tapi ya barang mamaku kan barang keserempet. Malah nang bapaknya tinggal nonton Epek. Ya dadi nyung-untung bae. Kan mau mamaku lagi kesuk-kesuk bae guys, nyumpah-nyumpahin sama bapaknya banget ya Allah. Kepengen diperhatiin ya ceritane. Ya kudune perhatiin wong bapakmu nek mumetok pilek gedene pilek iki diperhatikan nak. Ben anyar diperhatikan nak. Otmal thank you lucu temen. Dening ya apa kayak kurang ajar malah ndeleng Epek. Malah melu mendem apa wong bener. Malah lagi mendem guys. Padahal nyong nak gue lagi panik ya. Mamaku be, duh gila lara temen ya gue pas disuntik. Jadi lara banget tapi ya. Disuntik lara banget lah gitu bius sing pasar. Bius barang gue. Terus ngomong. Untung ora tugel. Diobati ya wis diobati lah wis digawa mu rumah sakit guys. Ya wis diobati, miki wis dikumbah barang anak-anak wis langsung poke utamakna wis ora usah karo BPJS langsung bae langsung bae ditangani ya kayak. Malah le bapaknya malah pada takoni kowe bapaknya endi? Bapaknya ora apa-apa mbok kan. Lah bapaknya masih metangkrong nang rubuh be ora wong ndas sikilku sing nyampluk. Malah sih ditakoni bapaknya endi Elsa bapaknya ora apa-apa mbok kowe. Mamaku langsung kesu. Lampu kae wong mengdi minggat. Wong ora wong ora ngerti anggo-anggo kowe kaya kowe. Sapa wong enak kan lara ora ditakoni diperhatiin aja keso. Wong bapakmu nak gedene mumet. Sepil kronologi. Jadi kan anak kayak nang ngarep musala gue anak pit. Jadi gue
Pite gue rana wong lagi ngetenggreng ya mak pita miki. Pindah lebih rubuh. Pite gue lagi dirubuh nah terus bapaknya gue lewat ke rumah makanya karena peluk sikile padahal orang anak motor lia aku memakai orang bapaknya sosokan mandan banter ya nuran anak lian mak kesampluk nyongkai kan bebas pertama nembe kesampluk malah bapak balik-balik malah kerunyut nggak pak motor kamu kan bapak kendi mak kalau aku boleh takon kayak ya nyong ngomong kan gue minggat kayak wong orang berumbuknya sekali lara dan bapaknya gue nerani luka biasa udah lokasi kayak gue nang bapaknya anu metu darah terus kan nak dicorna bae kan pendarahan guys anak-anak di jahit telu Guna mo patil ya. Patil ora. lah untuk orang petil seneng apa yang petil Ora kaya ko. oh nak petil lebih Dong. maning anak petil lebih di orang petil ya orang merhatiin nak petil lebih agar mau petil malah nyong tambah kesuaring sampai anak jadi ku petil malah Ako yung ora luar, alam mo guna ko wala. makasih kalau mau takon be ora petil apa ora belunga aku ngomong petil sampai orang ngerti wong ora nakoni Ako ngomong patil-patil. lah yang ngomong petil sampai orang lunga sampai orang percaya pak kabae mbok Yo ako si Jamlak ko. kuwi sama mani nek ana wong wedok lara kuwi merhatina dadi ki ora pendomong wong lara dhewek be jukut obat jukut minum be ora jegos perintah ada temen gue ngomong lah mikirnya nyoba kaget cuy nyoba tangi terus babis pating sembra pokoknya nyong ngebut pat lah mikirnya misal bapaknya sinyo kan panik ya jadi nyong bantar tapi nyong kan wis kayak Rossi ya kalau di rumah motor jadi orang bakal apa mau nek misal bapaknya sing jujuk nak malah lebih medeni mah joblarnya mamaknya mau lah jujuran bapakmu lah sih bapaknya kon ngapa ya pak lah maksudnya bapaknya nakoni ngomong nang omah aja langsung lunga kepriwe gue sikile mak apa tiga dokter apa kepriwe mun saya ke dokter malah minggat nonton eblek mendem malah mendem guys bapaknya guys nek lebaran dimaafna orang gue LL kemarin aku ngonten sama mamak mas ada yang komen kayak gini komen apa sih pak hati-hati mak gue pendekatan pengen diangkut mata masa dulur kayak calon mantu udah bisa lah masih bersaudara kok betul guys ya orang bakal guys lah lagian umurnya adoh umurnya sudah tua ini pak Imam sudah jadi apa pak orang ngerti jadi Elsa itu saudaraku guys jadi aman buat kalian yang mau lamar Elsa masih bisa banget ya kalau mau jadi mantunya mamak di samping itu aku juga yang jadi sayembarak nanyong pak jadi saya barak di samping itu aku juga yang bantuin megang nomor di bio Elsa itu aku yang megang ya guys. jadi gue nek WA ya nang apa pak nang bioku ya iya betul karena bioku gue duwe aku coy jadi rasa WA di sing pernah aja WA ni Elsa salam kenal Elsa ngajak dolan gue tuh nyong sing jekel guys ngajak selikolan barang apa selikolan karep Imam betul jadi itu aku yang megang guys orang ngurusin nomor WA sih nang bio guys jadi wingi akeh ya vaksin seti oke nomor-nomor lah jelas ya guys iya tapi semuanya sebetulnya pengen support kamu sih banyak yang ngajak ya kenalan terima kasih ya udah support aku tapi itu anu khusus duwe aku betul itu khusus buat endorse ya guys nggak berbisnis tidak nggak maksud liane betul sekali jadi udah terjawab ya guys kalau saya itu jadi saudaranya coba saya Elsa percuma tuh nomorku betul sekali ya kali nyempar nomor aku kalau yang mau nomor WA-nya Elsa DM aku ya nah kalau nomorku kayak kalau ngomong di nomor danane kan langsung terkirim lagi ya gue ya udah oke guys thank you